Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain alla fode oko na neti Wiki. Argument, leti que vai sabe da yuya adeya i programa i waka committee yu di wekai wiki. Asama de chain committee yu na Robbie Dadu Amain. We sende ala wan odi kambi gyodi gile ala denga man fude di baliba anga ala den kabiten fuden basia anga ala den foluku so sefi dengi bala fuwi anga ala den gama fude ook tuna sem auditu. Nesa ma di lasi wan sama fuden we kepina jumaje anaikaba. En naukaba to leke fa be taki so langa libi de so langa we libi dede odia ubaka dede anga libi na wamboto de waka. Den sama di siki we begi gadu giden fuden opo kongwoko de te kwa woko gusontu tapu den futu baka. Arkimang ala de sama de aliki anga ala den gi ulai we giden ka tangi wan sana mande overall if ye kisi wan odi akonde dimse if ya gotia Uzbekistan en isabita ki den kondi ande na de fawe pesi gwe anda ye kisi odi komoto Arkimang sawodu tide te ukoya da we chai kong sa ufende. Arkimang de laatste tijd ye doti sani en ya duwan sandi kai bereid verklaring. Arkimang te you go by wan pisi doti ang ay money da sande ke bereid verklaring naikong. Zolang je bereid verklaring na lantidoti dat wan taki go actie gwa domeini go teke landmeter seka dan lantigi bereid verklaring. Na bereid verklaring de dat wan taki mi de bereid fugia doti. Fi duwan tusani fi go bijvoorbeeld gwa landmeter seka mooi alasani dan wan gia doti. Na wan bereid verklaring. Aletje ke teken taigi pikitaki mi wani gi bai wan sani gi mai mudu so gi mi wasi mi wagi gi mi ofi mu over te over I de bereid fu ge wan sani. Okay. Maar te denki ya da bereidsverklaring da ya finde ya dotiete. Dat wan taki den de bereid. Dan if ya lukubunda sefi doti de negi wan tasa mai. Want mi de bereid fu ge teki si beschikking dan pasi tanga act. Maar wie die nya konde we neem antaki yom mau fu yuda tjata kya ugi wansani da ya bi vertrouw tapeng. En na nya a juridis taki we taki vertrouwbeginsel. You see? Gelijkheidsbeginsel. Dat want taki if ya bi topiking ino kan gi lobby wantawa mo tawan. Imo kan gi dati o wanda a gelijkheid. Vertrouwensbeginsel. Je moet vertrouwen taki sa mi manga mi pataki na tu. So sefi if u lanti gi taki di o gi wan pisi doti den gi wan beschikking ne de taki mu du dati ne I du sa den taki fi du da je neem aan taki lanti mugia doti. Bikasa de taki fi du I du we fundwen da mabia vertrouwen in de overheid. You see? We kom baka a vertrouwen mi mo bien taki salanti taki bigi man fu konde na dati o pasa. Ma ai pasa fa taki ale cheke li bisama. Sade taki na dati de edu. Ma fi no gi ye bengi ya bereid verklaring ni dwala de san dati wan taki tanga. Ma ya fendi adotete. Ne de no gien ma na ifosi be action. Ne wantasa ma go action abaka ni afene ni ima bi bewijs. Taki you fosi be action de ka chai lanti gwa rector. Ma a one thing pasa mbe gwa rector gi wan sama munya sa ondanks abi wan dingen wan bereid verklaring. Maar no zomaar te goi ma onderbouwing. I moet onderbouwen boom ang ala bewijs.
En je moet doel beroep tappen. Vertrouwensbeginsel, gelijkheidsbeginsel, alle deze dati. En Theo sa kogwa rechter, inoms do imang im suko fu weka emotie van rechter fu so. A rechter mu mataki, a to sa itaki de no ka no kamang. Lanti, ino do dati. Asan di do de no boom. Dai ka wini asak. Mana chepe te igo sikifu wanzani, tika wafu katia sikifu wanzani, ano gwe dipia inyatori. Yo lasi, wante asani, a pampila di den gide, na taki de wani gi yabara verklaring. Te yabi abes keken dai tanga. Ma fudati, ikangwa rector tu, man sabi fayo wakai mang, du den sani, en amu de taki, as iko action baka wanta asama di be action kaba. Amu mamba wa istaki a you force action. En desan dati, na yafu katyogo check dengi. En tiausiki via a fasuk seref, da mu we dipi a muskifia nele lembe da akaba. Nee, am gwenya dip, wan dip gangwa biasan dati we kayen. Arkiman, feda die koya, da wofi 10 oktober. 10 oktober, ana wan somar day, na wan day di u feti, anga den weti man di pina wisafu. En 10 oktober 1760, den baka atake ye, we giden free. Ana somar fi, ana wan tap wan din blatu kise na bulu fadong. Bulu fome yari be diondo yari langa pasagwe bulu fadong. Imalasi piki logya busi, bala fika baka, pikin fika baka, ma fika baka. Ya side noiti mo. Idai koma ya side mo. Ya sabi de mo. Bika igwe ome yali waka busi kombaka. En na wayali waka neido pei mugo. Na tintin yali ome gwe 30 yari 20 yari. Fosi den gwanga wi abaka mongo. Den gwanga wi abaka sula go kibi wi. So me wan fu dede. So me wan fu de longwe. Na fu de sefi. Ma na fu de pikin fika abaka. Fu mianga iti de. Fu mianga isido ya. Date luku. Date dai kombaka. Den bala fu di wabe simo. So me wan fu den. We side ya. Ma wasabi taki na wa maubiabi. We side ya. Ma wasabi taki wanga dia fami. So le si side gay den. Dati meke. We kai den baka buba. Ma some sani den du. Na de wani duen. Na sabi. Na nga koli. Meke den duen. Aso se if be do tu. Isi. Ala pe meke foutu. Na dati wotaki tide. If you luku. Ti diwo fi feda. Dana tondo anga faith. Tigisi tentia faith yali kaba. Diu fi. Arkima diu fi. En diu gwe longwe. Na pas 1 juli 1863. Fosi den bala fu di fika baka ya fi. Wangwa nga diyali. Fu du longo go teke fi. Fosi den fi. So me wan fu den. Na wani not de. No be wani. Ati. No be. Do. Ma wanga de na wan verschil no bende. Bika na ya u considering na fi ka u komoto. Foto nenge. Anga busi konde. Di u kwa wabe sabien. A di u gwa busi. Longwe. Na pia pati kong. Ma ibala fika ya. Isisa fika ya. Da teye taki. Imusabi faye taki. Arkim adeya. Ome sama betaki pakosi feti ala de ma feti. Taki abigi lanti mu teki adeya fu fi. Nee. Ma ten eke 2010. Mbe diape mi breiti. E na rekeren di teki sande. Na rekeren bouterse.
amerali. En wan man di pe belangrijk dape na massa Brunswick. Je kan taki sai wani, je kan do sai wani, maar ik kan je geschiedenis taki. Abedje je regering de die taki a in 2010 taki a de na wan nationale vrijdag. En bediape na foto ya bekend maken, a dati meke me fende bigi. Na foto ya abo skopu de bigi. Na di tabiki na gaundo bonde. Ne sabi so utu bomo. Ifu na kwata fade kwata kama gambi gyondo bonde. Na pia taki. Nku mi lukwa de ide so dumbe diape. E mi beri taki mbe diape. Ni papa bauta taki tia kaba. Nya meke kia fekete wansani. Ni Brunswick wenken. Ade tumai meke de show na fekete ya fekete. Ni ataki fanafa deide. Fanafa deide. 10 oktober oto wan Friday wan nationale feestdag. Dat keer in bouta merali. If we make wan foto taigimi. En papa Brunswick ni voor letia ni bijna sabia yote den half acten de neti. Na ten de dia abekend maken meke. En te luku dan na tina feifiari kaba. Feda diwe fia di. If we make one fout taigimi. Arkima wo 10 oktober. Wo 10 oktober fu fi Friday, maron day. Fu di o fi, fu di gregansa ma fu long. Adati mike, so lesi mi sidon, da mi sari, da mi luku. Taki wi ta nasi, na wafene wakosi mi. Ma umbepsa wani fu bondru sa maka kwinti ala da ube fia wande ya. Da ube tekia wande ya, da ube bondru. Da ube shen alwasi na okanisi be soto Afrida, ma ade taki na baka buba okanisi. Ade ya, da ube basa usefi. Onda desania, anaichai jugu, matei luku dipi, aini onder boos zijn, aichai party, sa maka, pusikonde maron. Dat na mi voorstel, meke ala den kabiten den gaman konsama, da ubasa one day ya, da wabi one day, da utampa wante te tapu, da we luku. Masa luku tu, luku taki identifika bakaya foto ya, wanga de na wang. So tu nenge mo nenge. Na wambo tu chai koya. Adati meke temi luku da idusari. Da yesari denki taki peude tide. Abmofu way face to way pangu way kamisa upolo face da wauzo. Ma wantande kai bazening. Luku bazen peude. Arkima sana wi posisi tide. Da te luku wi posisi. Peube de da mikataki ya ukwafesi ya bikati de ujaini de kende we sikivi wabi data wabi afukati wabi alasani wabi rector sa wani mo ma wansani de manke wi na inhei arkima te luku fade sama fube kweki pike ademo mi ataki umugodwen markima dai dusari da yesu dar wansama isende wansani gifu wan beach. Wansa pene pike gwa face da iluku sade da mi asabi fuchi udukwen adia Facebook. Dongo yonku dongo pede mafu de sa pike de naki jau e dongo a Facebook. Na buba ya namo te ofende wansani da ageita ki na ofende etwe porien. Kokaina ko gwaini u porien. Disi ko gwaini u porien. Disi porien. Dat we lukwa godra moreel verval. Dat we actie sevitaki 10 oktober e kon peumude. Peumude fu chau sevi, peumude fu guaskoro, peumude na disi na disi we presenter. Le sipeki bede teden be kwau. E fu na wama pikien ange mai waka ye fele fu pologe no alwasha boy siyanga imeishe waka alwasha majape ni e fi aluku ba isuku mai isuku pikin. Les peki ademo, waardigheid ademo, dignity ademo.
If you look da ye aksi se vitake fu na libisa ma pikelu de sande. Dimi luku afela mcheka bane mkini take fu na libis gross king. Da ye luku da ye aksi se vi. Da ye aksi se vi da te luku da de gansa ma se vi doing. Da te luku da gansa ma dimu bari se vi doing. So to le speki wabimo. Umu go da luku da umeke wa analyse taki. Saide le speki ademo. Le speki ademo bika wa idweke fa ube demo. Le speki ademo bika wa ichai usifike na fa ube demo. Le speki ademo bika une dusa umu dumo tin Oktober kom. Meke ademo taki na polma meke ubazen. Meke ubazen taki tiao komo umu konforo na foro ikanwe denki. Ala sama nuku ude nasi. De ta nasi e abifude ma wi. Daimu luku en ay dushen bika de tawa bete mo wi. De tawa no bete mo wi. Wina tanga wo komang. Arkima wina tanga wo komang da te luku tide. Da te luku de sama de pe eke fade wo ko tanga. De fade eerlijk da ye luku melk poeder. Letterlijk pusi de poti pusi ye luku meliki. Arkima da ika aksi se vitaki vakan. Dan na demande e kompe gudu mangiu. Na demande e kompe fade e woko. Na demande e kompe fade e woko hebi. Na demande e woko fade spar. Lantimoni. Lantimoni nanga lantimoni e kompe gudu mangimi. Nanga lantimoni e fufu e kompe gudu mangimi e kompe faide momi. Arkimang desania umusabi. Saide umusabi den umusabi taki wi afasi faden gansa ma fube kweki na somo. Afasi fa ube de na somo and then desania meke unomu suku fugi usefi shen. Arkima meke unogi usefi se meke adetaki wi eke busikonde tatemi taki busikonde na ala ukwa wang da woko da usabi sawedu. Arkimang an te luku da yesi yabi bende e como tua fancy e organiser sex anga yoku pikina kone ya. Hallo? Yabi bende forale como tua fancy for alfa de feest de eko ya e horka party sexy party anga pikinege. Pedufi pikinde. Datemi taki na mina ibadu uma pikiwo pay dai luku no. Dai luku non. Pay meisha de. Arkimang payuma piki de pay manengede. Akwanga disani anai woko. Anai woko anai do next. A meisha de nabi mandi kon chai kon so you. Da pia fendi asani de. Pia fende suwandi sani fai madure ya wagi de. Datu nai luku mo. Isabisawe luku. So langa amangi mwa sautu. So langa akaye pimi. Pia komoto nga amoni de dati no barangare. Pia fende dati no barangare. Pia boy fumi komoto nga wagi de dati no barangare. If you no luku bun, I saw ya money, I say fe ye pie kibien. Arkima me mika taigi taki kunu de. Kunu de. Mi be taki nga wan bala fumi, wan teme taki bala, mi anga yelobi taki. Da wi, omdat wi eke buskonde we teke tasa masani wa isabi sani. Arkima karma na utal. Karma na Hindustani karma. En a karma die de bedoel na groep. Na te duwansani ay ni groep. A te yo wan duwansani karma na persoonlijk. Te duwansani nga samade etaki a karma o konteke yu. Maar no te wan groep duwansani da etaki na karma. Na dat na karma. Karma na persoon gebonden. You see? Dan we luku, te luku, dan we na ibari kabamo. Arkima una ibari kabamo. Arkima kunu mio taigi wansani ye. Kunu solesi na yego sukwen. Ateye waka ipasa ye si wansani legi wansama. Isi wansani watake ya take kefa aye ne ite kempa ni go taki. Ni asama de go dusani yange safe na kunu. Dosi nom denki kunu na teidu.
ye hali kunu, ye mbetaki ka ye pi kunu. Ici, ye pi kunu. Ici, ye meke pikadu. Ye meke kunu. Dus um sector, if ya sabi if ya sabi for wan sani de ficar, if ya sabi wan taki ficar, if ya do this ficar manei yo taki eke na yo su taki, na yo so taki, ficar te sabi da itaki. En if de wan sani passa ne ya sabi aini no go mosu ya na ini, no go mosu ya na ini. Du be abu de ye pifui, dat te luku, da ibede kande ibede a leeftijd de ging, arkima no, de donder zoek so itaki ganse fu de manenge ya gosutu mon babon. De sani fu de naiwo komo, de lang, ganse fu de man no lang. Asa wo be singi wan singi take fiyam, e fiya sani fi naiwo komo da imugwala badi. Masolesi chalati kabala badia ma ye pimo. Aleche ke fa mbetaigu kabataki wan mabeluku wan televisi wan domine be preka wan televisi taki ala samadi dead suma siki opo horia televisi. Suma siki opo horia televisi che gonta buba nyada opo komotonda poso nyago horia televisi. Nyamma taki nei ino yesa domine taki no adomita suma siki. Ma te dedek ba no ma ye pimoro gosto dedek ba. Asani dedek ba an adomine ne wiki dedesma ayo post sikisma. Arkiman isabisa na problem fu buskonde no. De sandi we wakai dingi. We teke de so tu dingi mesi de teke power kinda de mixing ala sani poti soap poti sani aini poti distaki mi go kirasma mi finiasma ti de mi go nice fie ki. O mesma yo mankiri. O ye kieno. Da yo go show wansan. Pi misi kude sama di siki. Na dati mitaki. Mina i kompek spotanga sama siki. Ma di se fie go sukude. Da yo go show wansan di na iko broy. Ala pay go ye showing. Ala pay go ye. Ma na iko broy ken. A dede die. Isi i kien. Dus meka ulukusa, vooral de ma, meka ulukusa we nyang. Meka ulukusa we gebruik. Yonku boy, na den dim taki ka den di siki mi ataki. Ma yonku boy, pacho, neki pacho. Da den ganza mafuya, de ging. I kelengode. Yama faisi kelengode, oh yo, ibo koneki. Ni. Tena siki. Da mi ataki. Ma unagwe sukwen. Nago sukwa sande. Daarom, meka u daigwa de sani fu baka. Meka u daigwa de ye pi fu di ubi abi. Mbeta kia weekend ka memeta. Meka u daigwa de ye pi fu di ubi abi. Dende. Ma isabi sa ide de na isa waiwa de demo. Sambe chai den gan sama fu wilo. Sabe chai den gan sama fu wilo. Imu denki taki long gwa busi. Wan busi no iti di sabi my overleaf. Fande be meke piki. Cases ne ya bedde. Ma faden be meke piki cha wan bekan be sani. Faden be du sabi taki na twelengi. Faden be su taki na manenge. Ala de sandende me sabi. Arkiman. 10 oktober. 10 oktober e kon. Meke de one day fu bezinning. Meke de one day giwi. Polo la fu nyang. Akang. Mana na taki na dati akaba. And this is the Saturday of a Friday. Saturday be fene na kon dansi na mo. Arkiman so lazy. Ye luku de poku di we pe yon. At de singi di we singi yon. On suma we stimuler. Arkiman gansa ma me kwa podium tapu e sakabu kwe dongo. Gont da we taki manenge na ile speki u masama. So wan fasi manenge na ule speki u bika
solesi me taki so fu takwasandi dabwe fele fu du aini opombara dat libisa ma idu no. Ye krengo na podium. Da ye soi sefi. Arkima fosi. Efi be so wa man ya bi offende man. A mieta igi. Fosi teibe go suku man. Da solesi da ye staki amande abiwa yonku man. A naki dembe naki be soms. Ya bi tufasi ye naki be de potimo fugi. Naki be dat wantaki chauma janga be da ye go naki taki. Funa umang na fumim funa manengia mati. Potimo fu dati wantaki apiki meke kabade de potimo fugi. Ti apiki kombigi. Aso. Ma asan dati a demo. Mi ataki a mukomo. Ma lespeki no de ma wan. Mbe wani so ifa lespeki be de. Lespeki no de no mo. Fosi fi. Saide de be dweng. De be go luku fa famille de na ifufu. Fa famille de na bumbu famille. Fa famille de na woko famille. Fa famille de na wansiki. Fa famille de na kunu. Ma no. If he ask one boy. If woman ask you. Taki sayedu ne itaye taki ye wo kwat be na iwani. Ibaruk mu de dif. Te ya kisen taki sayedu da taki ben difek ben rover. Da I lobby. A so ko sakagwe no. Fi taki ye wo ko. Ye brok. Ma fi taki ya rover. Oh. Da de lobby. Meke u foto baka. Meke u lukusari. Sa de poku ma de sa de poku diwe meke yong. Meke u meke. Te mi tayi no mutaki. Keni bi poku ka leru wansani ne. You see? De taman. Walo. De no ma kwami direct mateye keni bi poku na wansani. Ama iteke wortu meke poku. Matawa na moreel verval. You see? Te ye so poku ye te staki nei boy. En poku e takianga ye. Poku singi e takianga ye onderboven zijn. Ai wiki sani de. De wu sefi de frantwoord toe. Wabi wan bigi frantwoord toe. Meke bepaalde poku da je leert dat je usutu. Den gang na Amerika so sutu. Bepaalde gang sani mana Amerika dat de do. A poku sweepy op is hersen. You see? To lazy die ye asama di way asama di dansja mo sex sani ai fede €100. €100. Terwijl me waka de ta nasi dat de take sama di way mo kulturu mo isani ai fede so saide une taki asama di way mo panjo mo kulturu pa me ye mo walisi ma mo gansha sama di dansja sexy dansi opogo go wo mi au vipi po a podium de ko sukumoni. Moreel verval. In een voorbeeld gisama. In een voorbeeld gine pikiwan. 10 oktober. Sawodo. Wo gwa start wo make PC. Ma make de wan bezening. Fami taki ya mi a bete movi. Mi no bete movi ma fumi no be teke sa mi ma be taigi mi. Fum dem no be teke sa de gawan fa yu ma konde be taigi mi. Da mi abio de ya tide. Tide mi abio de ya na bete movi. Ma wie eke gansa ma wegi voorbeeld. Na de piki wa ipoli Na piki wa ipoli konde bikaibe nyoni fosi kon bigi. Na gansa ma ipoli konde. Wa ibari akabamo wa igi voorbeeld mo. You see? U fufu mo chati. U gay mala sama we fufu. We dogyanga sama. We wisi tawan. No fosi. Idei tebe shagwa gandi sama da ibe fele ibe lombi kabe wisha gandi na idei de ubi abi ma no na yonku wai wisi yonku wane wisi de yonku wai wisi ye akise ifitaki funa a yonku sama dia bia de kiatide igo wakanga sama mai towe sani gen igo wakanga sama mai potisa nyakete polien. You see?
Igo wakanga sama igo fashe adaro meke uma sama faija ne wan manenge fast holy you nakembaka wan bepaalde manenge a descendi a be fast uma sama if wan manenge fast you isita ki fast nakembaka fa unaki pei nakembaka isi hogi dem bondi de abi wa iteke de fu mbe takika nomo efu mbe sabi dem busani dem be teke fembe abi wa flick mat kapei ma wa iteke dem bunde mo fe go we teke de fu go fe dingi sama we go teke de fu go breki sama a dati na usani no na yonku boy imu fele no beina mar 10 oktober meke wo bosen taki ala tiete meke wo bosen taki wi na wang meke wo bosen taki baka buba ala una wang wanenge mo wantawan ma meke utai go sefitu taki ala we discriminaire ala wi e discriminaire ma musabito taki desani di de tawa isete komiti wi desani de tawa isete na gwaini no gwaini bikate ras anga rase feti fride na ijape te krupa nga krupe feti fride na ijape ma make 10 oktober de one eye opener make 10 oktober jube sidona bondo ete na di tabiki yabe make bekend mi luku soba 10 oktober 1760 Robia Mayang e programa wiki kadu giwen asem you asem di Wiki na wan programa de kona yunanga meester Robbie Amain ala fode oko na neti Wiki.